بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إمها لبتي أخونا أختون هذا بركات رمضان مس أو منا بدلوك مهارو ميوني رمضان ما هو جفرت مديها أو منا الوداع كيافة تيوريا بيفلون نبي سينغودا غنوانا فدان ألون من بي برا شوغوري كما إكيغا رمضان ما هو جه ديها دوه جفرت مديها دوه ألكون كورما هيوا كما يك مسك كورمون ديا بايكا ألون من جتيرين हम गीन बयकी मिस्कित जमाअत बराबर हाजिर वे तो गदाला मसके कुरमुंदिय मीहु एहन मेस्लबते हम फुरतमा दिह दुहोगे मी बरकायत तेरे दोस्त हो तेरेगा वेस एमी हागे शौगु वेरिकं एम्मे रगळन ने बय बेफुलुं अळुंगे तेरेगा उलेफा वाने कमी शक्किं वक्क बेन्नु इफद बय बेफुलुं एबतिबि अळुं दन्नवं बेणु वावाहकी के बेफुलुं नं उम्मीद कड़ुं वानु लेवाशि फुरतमा दिह दुवस हदिहेन दिय कमुगा वियस medu diha adi fahu diha wese bote fashashe miyadun feshige masakke kurama hingashe mai nabiya sallallahu alaihi wasallam algon menna devwa fawa ummid algon men ramadan mahuge allah subhanahu wa taala etaka alukan koggen algon menge faafata fohevigen da bayka wuma adiwe salmena fursate bote adiwe salgon men hadan kuran ebeje nabiya sallallahu alaihi wasallam ge mativeri hadis pasful ekale fan hadis kurawwa fawani من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ميهكو الله حضرة ثوابا درما إده حالوغا إيمان تريكما إكيغا رود حفافي كمو غوانما إميها ين إسودية هريها فافتك فوهيگن دانير لبت يخون رمضان مهوغي ريتهوغ بينون هيوغتوغا حفنوي فرتما فايتوغ مديا ديها دوهوغ ريتهوغ بينون إمه هيوغتوغا نهيفون بيفولون adi hitama kurwane kamennen bagutu eben allah subhanahu wa taala algon menna muhlatu devva algon menna ummeedu libe fada darusta mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga hadis pas fulto ais famiwani ehmi mammi medu dihage adi fahu dihage beenun hegotu ga hifeto miyadu suran peshigen azum kadala mahingawa algon men reganuge bagutu takuga re alukamuga heda kurma pahuga duwaluge bagutu takuga wes kommes waraka Allah subhanahu wa ta'ala alukan kurmati government tibenge beje hamekani roda hifagin ei nukanoba hurun kamuga hamekani dekigen nuwane algon men kirtu qur'an tilawat kurun gina kurama hingawa adi hame fadan agumine koravidane bay muhim alukan ta duha namaz am dirul mugaves am duwasta gos agumenna e namadaka rakka terivun e namadaka farwa terivijje kamuga wanama sawaba dharma intihaya bodwegenda en namaz duha namadaki එහෙම රමදාන් මොහොගේ මිලිබේ ෆුර්සතකි හගීගතුගා මිකම තම්රීන් වුමන් අල්ගොමෙන ලිබේ ෆුර්සතෙක් ගොතුගා හදමා හින්ගවා මේ මෙදු දිහාගේ හුරිහා දුවහකි කොම්මෙ දුවහකො ඉරුවෙරුම ෆහුගා වගුතු කොලෙ වුම ෆහු දුහා නමාදුකො හමේ ෆදාන් කීරිතු කුර්ආන් තිලාවතුකො කීරිතු කුර්ආන්ගේ තර්ජමා බලා අදි එනුම් වෙසිතුරු හේව කන්තත්ත හෙදුනා හවීරුගේ zikurt වෙසෙහෙරි ලොබ්වෙත යහුන් එහෙම වීම අල්ගොන් මේ වගුතු නගානු ලමා හින්ගවා ෆහු දිහවෙස් algun minnan hama furtama diha duwas midiya fadan medu diha ya fahu diha wes algun minna faaytu wegen daane ehme algun men faaytu wegen datam balanti be bay algun men wegen nuwane midiya ramadan mastan algun minna hama ekkala baddalu we diya fada mi ramadan mas algun minna baddalu we fada bay gotu algun men hadagen nuwane fada ramadan mohuge me barakat tere duwas tamuge beenun he gotu ga hife bay kabwan algun azum kadalan jene algun duwa ki algun sha tiya emme be fulonna Allah subhanahu wa ta'ala hiya tawfiq devon algon men ki mi ramadan mahuga algon men hifa roda adi kurare alqama adi kura emmeha algon to sababu algon men ge faafata pohevi Allah hadratuga maqbul bayge gotuga algon men wegen dane bay gotuga Allah subhanahu wa ta'ala levon subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk